je zanimljivo na ovom kraju šta sam primijetio? Vidite ovu mahovinu na ovom drveću. To nigdje nisam... Dobrodošli u novi video. Danas ću vam snimiti jedno prelijepo selo na opštini Rogatica, a ona se zove Sočice. Usput ću vam snimiti kanjon rijeke Praće, srušeni most na rijeci Praći, divlje konje koje se nalaze na Batovom polju. Po mojoj procjeni mislim da je to najveća skupina divljih konja u Bosni i Hercegovini. Rijeka Praća izvire na sjevernim padinama planine Jahorne, na nadmorskoj visini oko 1460 metara. Rijeka Praća ulijeva se u Drinu kod Usti Praće na nadmorskoj visini od 327 metara. Dužina rijeke je oko 57 km. Ukupni pad rijeke je 1131 metar, što je čini brzim i pogodnim za vodene sportove. Trenutno se nalazim na jednom prelijepom vidikovcu, Banja Stijena se zove. Ovo ispod nas dole je rijeka Praća i tu vam je bila uskotračna pruga koja je išla iz Sarajeva za Višegrad. I znači mi smo iznad tog i odlučili smo da snimimo jedno selo na opštini Rogatica, a to ću vam posle reći kako se zove i sve u videu. I pogledajte ovaj pogled sa ovog vidikovca ovdje. I šta je zanimljivo na ovom kraju šta sam primijetio? Vidite ovu mahovinu na ovom drveću. To nigdje nisam mogao prije da vidim u Bosni i Hercegovini, samo ovaj kraj od Praće pa vamo. I ovo drvo je isto zauzelo kompletno. Ako neko zna šta je to, nek napiše u komentaru. Selo Sočice se nalazi 15 km zapadno od Rogatice. Smješteno je u podnožju Gosine. Izgradnjom novog puta preko Gosine postalo pristupačnije prema Sarajevu. Ranije se moralo ići preko Romanije ili preko Stjenica. Po do sada poznatim istorijskim izvorima, selo se prvi put spominje u popisu 1468. godine 69. gdje se navodi da je dio zemljišta pripadao kao timar nekim posadnicima tvrđave Borac, a dio carskom Hasu. Islamizacija na ovom kraju bila je dovršena negdje krajem 16. vijeka, što se može vidjeti iz popisa 1604. godine. Prema istorijskim dokumentima, u Sočicama je izgrađena džamija 1640. godine. Poslije se u izvorima ova džamija ne može naći. Razlog su brojne epidemije kuge koje su od 1682. godine do 1817. izmijenile stanovništvo ovog sela. To je razlog da su mještani Sočica i susjednih sela nisu znali za postojanje ove džamije. Nije se nikad utvrdilo gdje je tačno mogla biti. Pretpostavka je da je mogla biti u starom Jarovičkom groblju ili na Banj Stijeni. Po popisu stanovništva iz 1879. godine u selu je bilo 8 porodica sa ukupno 43 stanovnika, a 6 godina kasnije, 1885. godine, bilo je 9 kuća i 12 porodica sa 51 stanovnikom. U zadnja dva popisa je pod Sočicama pisana je Banj Stijena
tako da se broj stanovnika ne može tačno utvrditi. Najstarija prezimena koja su stara preko 200 godina su u selu Suljagići i Spahići. Kasnije se naselio i Osmanović zet Suljagića, a dobro kasnije njihov zet Čaušević. Dosta stanovnika sela radilo je na željeznici koja je išla kanjonom Praće, nekada i više generacija, a od početka njene gradnje negdje krajem 19. vijeka do njenog puštanja u pogon 1906. godine, ali i sve do njenog ukidanja 1978. godine. Povezanost sa Sarajevom je bila dobra. Selo je dobilo struju 1. maja 1970. godine, a vodu sa Romanije. Kao i u svim selima, poljoprivreda i stočarstvo bili su glavna djelatnost. Prema popisu stanovništva iz 1971. godine u selu Seočice je živjelo 156 stanovnika. Prema popisu stanovništva iz 1981. godine u selu je živjelo 109 osoba. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine u selu je živjelo 59 stanovnika i 2013. selo je bilo bez stanovnika. Video je sniman u 2025. godini i selo isto bilo bez stanovnika. Nakon sela Sočice put nastavljamo prema Batovom polju. Batovo polje se nalazi 15 km zapadno od Rogatice i proteže se u pravcu zapad-istok. Počinje na Gnjili na zapadu, a završava na Stupinama na istoku. Na sred Batova polja bila je osnovna škola kao područna škola škole Stijenca. Svečano otvorenje je bilo 9. novembra 1930. godine i prije otvaranja škole je bilo nastave, ali po selima u privatnim kućama, najčešće u Dobraćama.
Škola je bila spaljena i u Drugom svjetskom ratu, a i u ovom zadnjem ratu. Naziv potječe od rimskog doba. Ilirskog vojskovođu su obično zvali Baton i gdje god su imali okršaj sa Rimljanima, mjesto je dobilo naziv. Ima Batovo i kod Čajnića, zatim postoje nazivi Batolo, Batovac, Batolac. Batovo polje nikad nije bilo naseljeno, a sela okolo jesu. I prije same džamije ima ovdje skupina stečaka pored same ceste. Divlji konji u Batovu polju. Posljednjih 20-ak godina na prostoru Batova polja i planine Gosine u Rogatičkoj opštini i njihove uže okoline obitava krdo divljih konja. Ovo nisu izvorni divlji konji, nego su potomci domaćih konja koji su napušteni tokom ratnih događanja u ovom području. Teška srca vlasnici, napuštajući svoje domove, su ih puštali na slobodu jer su do danas opstali. Izdržljivost tih plemenitih životinja, a i njihova inteligencija pomogli su im da opstanu pod otvorenim nebom, prepušteni sami sebi i nemilosrdnim vremenskim uslovima. Srodili su se sa divljinom gdje ih iz godine u godinu ima sve više i njihov broj je narastao oko 300 do 400 grla.